Prime Minister ene nem calo yamu TV. Minister mi tungo mal mi Uganda. In bere mere gwak mi. Log mo ni kwai bari ma me kwa ere gi chul kere wang bari ma minister go kwala ni. Ere log me ngo na afu ba wi kwora. Log mi bari ke ken ma muale ene. Itaro nyano wi vice president, nyano wi office for speaker, nyano wi prime minister, nyano wi minister piario piario. Oner no kiragamente cara de matiri promotor gamente. Itaro wi nyano. Donc bari ma me kwa magi mi komando mi Uganda ni. Wa mi ni mego prime minister o kwany bari ma me kwa kitera o ngangwa tungu ma mi Uganda. Di poko o district by district wa mer nene ya mo baradi mo chero ikirgum ipade kone lao log mo ni gi kwait bari ma me kwa ere gi chul kere wang bari ma minister go kwala ni ere log me ngo na afuta wi kwora prime minister ene nem talo yamu TV bulu kwalo bari ma me ko o kwalo bari karamoja after kwalo bari karamoja e mera ting bari bi northern Uganda ere te mi ge o mi ko ni ene pe obular bari ma me kwa iting di bok botwa no ka ko pe wano wa cha ko doge ko wa be waji ki prime minister o mi ron yang wel bari wa di ba mete ti do akwa tuku ma le Uganda wan be ro pi wa ngeyo ni bari wati en prime minister ero pero na kompira ma no ni won na ben Uganda baro bere ti minister ma me kwa o lengo ko mo telo pi ba dek mon dek wa ti wani bari wati until prime minister no wa ti wani bari wati si minister mi tungo mal mi Uganda in bere mere gwak mi pian ka ko i do ni bele super